Yohani sakasepat at fang sakasepat puluh ilaku 6 atau sir tangasa saka 50 ilaku 4 atau sir upi asah tu wawa no mikowanay Midiyaw ci Yis A tayla ikana nukariri. Nami falicay ci Yis to nanum apalapah itira. Ira itira ko ni patilangan no hong ti mikowanay. Asasa kuwawa ningda itira i kabilunom. Matangyer ningda ko nika ila ni Yis na iyo taya a tay ni ikariri saka tay ya satu cingda ichi Yisan amingit-ngit to saka tayla au ni Yis ikapilanam apapi asah to ya saka patayan nay awawa ningda Paswal sa Yis icingdanan. Ano awa ay amaalaw na mo ko. Kafaheka'an asamak ato ni pahapinangan no kawas i. Sa ay ko papasorin kamo. Haningda. Paswal sa kuya ni patilangan no hong ti mikowanay. Yis O Katayla ho imatini aminang nangyo. Tsaka kapatay kuwawa ako haningda. Paswal sa Yis. Pino kaito. Maasahay to kuwawa iso. Haningda. Paso rin sa kuya tamsaw to swal ni Yis ta. Minukay. Yo ilalan ho cingda i. Maritamuh no matayalay ningda cingda a. Paswal to. Ni kaasah to nuwawa ningda. Wahaswa ko saka nga ay ningda. Haningda amiricay i. Tsay ko toki to halak no lahok inatira. Ama fasaw ko falsat ningda. Hanangda. Mahalat tengno ya mikowanay ko swal ni Yis to. Maasahay to kuwawa iso sanay. Malat ko pipaswala ni Yis A. Tatukian ato kaasahan nuwawa ako saan cingda. Saka paso din sa tu cingda ato palo no luma ningda amamin. Natay ni ikariri ci Yis na iyo taya i. Usaka tu sa kafaheka'an asamak ningda kunini. Yohani sakasepat at fang sakasepat puluh ilaku 6 atau sir tangasa saka 50 ilaku 4 atau sir